Бекзар рахмат кадерле дуслар. Менә безнең группа шулай беренче көннән ничектер универсал группа эдик рәвешендә эшләп килде эстрада. Чөнки кай вакытта залда әйме менә көтмәгәндә менә татар концертын куярга җыенып әйме залда гел рус кешеләре утырырга шулай бит әйе. Һәм менә безгә шул турда килеп әйтәләр икән, без инде 10 минуттан 15 минуттан әйе барыбыз да урысча җырлый башлыйбыз әйе. Даже миндә ата җимерә булса да, с грехом пополам дигән булып урысча җырлыйбыз. Шуңа күрә безнең арабызда рус эстрада җырлары матур итеп башкаручы кызларыбыз бар. Инде безнең студиябызда 97 елдан эшләп килүче, җырлап килүче кызыбызны чакырасым килә. Бүген көндә әни булып кабаттанда сәхнәбезгә әйләп кайткан кызларыбызның берсе, каршы алыгыз, Эльвира Тимергалина, Шепель. Большое спасибо. И заканчивая свое выступление, я для вас исполню песню из репертуара Софии Ротар. Я думаю, многим она очень известна. По вашим просьбам, для вас «Хуторянка». Я думаю, слова многие знают. Я буду вам очень благодарна, если вы меня поддержите. Слышен старой песни мотив, что сама напевала не раз, и глаза закрываю на миг, забыв, что я городская сейчас. Эта песня синий простор, край родимый напомнила мне, и девчонку ту, что с недавних пор часто вижу я во сне. Девчоночка-смуглянка, мне бы хоть разок всего лишь на чуток мою весну на хуторок. Хуторянка, девчоночка-смуглянка, мне бы хоть разок всего лишь на чуток мою весну на хуторок. Медом дышит лунная ночь, редкий свет из окошек домов, и так хочется снова сорваться прочь в сиреневый рай садов, чтобы кругом опять голова, и слова как хмельное вино, чтобы ночь была, не расти трава, любишь, губишь все равно. Хуторянка, девчоночка-смуглянка,
Эльвира Темиргалина, Шепель. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт, кадерле дуслар. Шуннан да менә группага күп өлеш керткән җегетләр бар. Алар озак җиллар группабызда эшләп, әйтик, музыкаль рәвештә матурлап торалар. Алар гына түгел әле, үзләре дә микрофон артына басып матур итеп җырлыйлар да. Шуңа күрә сезнең каршыда рәхәтләнеп чакырам. Безнең группабызда 95 елдан эшләп килүче егетебез. Нә егете? Баянчыбыз Ринат Абдуллин. Бик зур рәхмәт, кадерле дуслар. Сез әле генә Фирдар Мортазинның Өзлегәнсең сереннән дигән җырын тыңладыгыз. Хәзер җырлыйсы җырым җыр түгел, бу такмаклар. Сезгә таныш инде, белгән җирендә миңа кушылыгыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз татар халык такмаклары. Бабайга да әбишкан миңа да шыгар әле. Бабайга да әбишкан
çıgar eli Əbbiyimnin şəli babayımның patası Əbbiyimnin şəli babayımның patası Suygan yarlarımның ağaç paytası da yatlasın Suygan yarlarımның ağaç paytası da yatlasın Sandığa sayragan bula, ıya saylagan bula Sandığa sayragan bula, ıya saylagan bula Borununda sürte bilmi yigit saylagan bula Borununda sürte bilmi yigit saylagan bula Samavurning kumirlari yanıp gitmeyirmesen Samavurning kumirlari yanıp gitmeyirmesen Senga tağın kim parasın min yalınıp yürmesem Ona tağın kim parasın min yalınıp yürmesem Kunmurik kime bürük Kunmurik kime bürük Kunmurik ki sen giyesin Ülenet kurma bürük Kunmurik ki sen giyesin Ülenet kurma bürük Vallahi itlerge kirek Vallahi itlerge kirek Vallahi itlerge kirek Vallahi itlerge kirek Siz dostlarga rahmet eytek Gerek ki itlerge kirek Siz dostlarga rahmet eytek Gerek ki itlerge kirek Siz dostlarga rahmet eytek Şıgıp sızlarga kirek Ринат Абдуллин, Әтнә Шинка, Бик зур то есть рахмет. Әтнә кызы. Хәзер сезнең каршыгызда кабаттанда безнең биюче кызыбыз Ольга Губанова. Бик зур рәхмәт, кадерле дуслар. Хәзер сәхнәгә чыгасы кызларны тура бераз күбрәк әйтерем. Чөнки Җырак Пермь якларында туып үсебейме. Менә Арда районыннан инде шушы шәһәргә 2002 елда килеп җидебейме. Үзенең сәнгатьләре, үзләренең җырлары белән сезгә танып өлгергән җырчылар чакырасым килә. Җырак, Сирия, Дамаск шәһәрендә аның бабалары торган әйме. Шуңа күрә әйме ул җаклар белән дә бик тәбәйле. Һәм инде телевизор экраннарында һәр вакытта да үзләрен бик матур күрсәткән кызларны чакырам. Аларның әйткәнемчә шул көнчыгыш стилендәге җырлары бигрәк тә матур. Сезнең каршыгызда игезәк кызлар, Пермь кызлары, Алина һәм Дина Гарифуллиннар, дуэт Алладин. Bugün tigi kevbet Huşa buldu avul tününe Mehabbetli izgi şahitleri Sifatalı bilen kulgirine Bu dünyada bugün tigi kevbet Şilletin aşvaq tuttağaş Tabiğattır nimet mehabbetle Kişilik hem kuday kutlağaş Bu dünyada bugün tigi kevbet Şilletin aşvaq tuttağaş Tabiğattır nimet mehabbetle Kişilik hem kuday kutlağaş Ayda kaşgan bulut ardına Bulut ardına ayga bölünür Zikre yıldız dağın ardına Bu dünyada bugün tigi kevbet Şilletin aşvaq tuttağaş Tabiğattır demek mehabbetle Kişilik hem kuday kutlağaş Bu dünyada bugün tigi kevbet Şilletin aşvaq tuttağaş Tabiğattır demek mehabbetle Kişilik hem kuday kutlağaş Tigi kev Tigi kev La 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 Bu dünyada bugün tigi kevbet Nindi
Jigitlar, qayda hali bizning kavalerlar? Birga. Alqishlar. Guldirasiz? Bu dunyoda bugun tegibmiz, shillar tung'ash vaqt to'xtag'ash. Tabiatdan demak muhabbatda ko'shilib ham Xudoy qutlag'an. Bu dunyoda bugun tegibmiz, shillar tung'ash vaqt to'xtag'ash. Tabiatdan demak muhabbatda ko'shilib ham Xudoy qutlag'an. Tabiatdan demak muhabbatda ko'shilib ham Xudoy qutlag'an. Ko'shilib ham Xudoy qutlag'an. Ko'shilib ham Xudoy qutlag'an. La 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 la. Obizay, rahmat sizga. Rahmat Begzor. Rahmat. Hurmatli tomoshabinlar, biz bek shodmiz. Mana shu bek motor gruppada, bek talantli gruppada ishlayapmizga 3 yil biz ishladik Vitaliy Vasilichning gruppasida. Onaga bek zo'r rahmatli biz. Rahmatimizni shi'r yo'llari bilan aytib o'tasimiz kelar. Biriga chaqirib chiqaring hali boshda. Aydagiz alqishlar bilan qarshilaylik hali. Qutlu bo'lsin bayramimiz, alqishlar bilan to'lsin. Bizning sizga har so'zimiz rahmatlarimiz bo'lsin. Shoyan, dardli ko'ngiligiz zo'r sahnaga oshqina. Sizning ijodiy ishingizda tilaymiz o'ngishqina. Alqishlar. Rahmat Begzor. Begzor rahmat. Papitib oling endi ikki yoqdan. Kamera tushirdimisiz? Ulgurdingizmi? Ali qavatlarga Begzor rahmat. O'ngishlar yuzingizga-da. Hozir boshqarashaq jirimizni biz chin ko'ngildan yaratgan jirimizni albatta perimdan olib kelgan jirimizni oning ishini boshqaramiz kelar. Bular ketib Hamis Azmatxonovning jiri, yangi jir albatta. Yuragimni yondirma. Yaşını soktu, hoş buldum insina. Digiz atlap gider gibi iki ömür boyuna. Şayanıma seni bana soğuk, gözlerime karama. Sıyama diye başkalarını yüreğimde yandırma. Şayanıma seni bana soğuk, gözlerime karama. Sıyama diye başkalarını yüreğimde yandırma. İşte uzatıp attın mini. Oradım mini kuzlarine, bilemedim sırrını. Şayanıma seni bana soğuk, gözlerime karama. Sıyama diye başkalarını yüreğimde yandırma. Şayanıma seni bana soğuk, gözlerime karama. Sıyama diye başkalarını yüreğimde yandırma. Gittin o şeşekler baxtilab ömürge. Jeygi kişiler iste qolsin ko'ngillarda mangiga. Shoirama seni manga so'g'ib, ko'zlarima qarama.
deyip başkalarını yüreğimi yandırma. Siyemi deyip başkalarını yüreğimi yandırma. Yüreğimi yandırma. Бик зур рәхмәт. Дина һәм Алина Гарифуллиналар. Бик зур рәхмәт, кадерле дуслар. Һәм менә студиябызда беренче көннән безнең студияда эшләгән бер җегетне чакырасым килә. Чыннан да менә ул миңа бик күп булышты, чөнки ул менә минем күп җырларны халыкка җиткерергә тырышты. Һәм инде әлбәттә зур эстрада группасы Хания Фәрхидә дә әймә җырлады. Халык бик тә җырата аны, чөнки ул Актаныш моңлы яклардан. Каршылыгы сәрәхәтләнеп тыңлагыз, кадерле дуслар. Үзенең беренче эстрада җаңгыраган җырлары белән Актаныш егете Дәниев Шәрәфетдинов. Özledim tapmadım senin kibikmin güzel şeşkelerini jir yüzünden sina koydum irken dalbışı jitişmedim sonra kaldım sina koydum irken dalbışı jitişmedim sonra kaldım Yetişmedim irken Deylegensin sen Durmuş yollarını Başka bilen Koyduk koyunlarına Süyelip yıladım Sırlarımı ona söyledim Koyduk koyunlarına Süyelip yıladım Sırlarımı ona söyledim Yaşlarım sürtüp Uluğa şeşke tutup Sesini kutlarga dip Duyga kildim Üzlerinde senin mutsuzlar Aya gitti şayan şokları Üzlerinde senin mutsuzlar Aya gitti şayan şokları Üzlerinde senin mutsuzlar Aya gitti şayan şokları Üzlerinde
gitti şayan şokları. Oya gitti şayan şokları. Üzülerin senin figemen su. Бик зур рәхмәт, хәйрле тамашачылар. Бик зур рәхмәт. Сез әле генә Виталий Агаповның үз сүзләрен иҗат иткән «Соңга калдым» дигән сезгә таныш булган җырын тыңлап үттегез. Шуннан да безнең бүген моңлы чалы җыр студиясының иң олы бәйрәме безнең дип сөйлим, чөнки безнең күп кенә җырчыларыбызга шушы студия ярдәм итте. Олы юлга чыгарга инде әле бүген дә уйлап куйдым да, чыннан да минем сәхнәгә басканыма 10 ел икән. Шулай ук Виталий Васильевичка һәм инде шушы студияда кемнәр белән эшләдек, барысына да рәхмәт әйтәсем килә үземнең исемемнән, чөнки бергә үстек, Аллага шөкер, бергә һаман да аралашып яшибез. Сезгә рәхмәт, шушылай ямьле иттереп безнең бәйрәмебез белән уртаклашырга җыелып килгәнегез өчен. Инде тагын бер таныш булган җырыбызны башкарып китербез сезнең игътибарга. Үзем актаныш ягы булсам да, шушы җырны җырлаганнан соң күп кенә кеше мине Сарман төбәгеннән дип уйлады. Сезгә таныш җыр Мирхадирады сүзләре Виталий Агапов кие. Сарман алмагачлары. Байлары җитсә туган янга, тарта сагыш тарта. Яр суясыларым саганлар, сарманыма кайтамын. Оппак туй күлмәген кисәр, сарман алмагачлары. Сөйгү җырын җырлап туймый, дәртле санын угачлары. Оппак туй күлмәген кисәр, сарман алмагачлары. Сөйгү җырын җырлап туймый, дәртле санын угачлары. Мазылап искән җилләрендә сагышларны таратам. Алмагачлар сердәшләрем, шуңа күрә яратам. Аппак туй күлмәген кисә, сарман алмагачлары. Сөйгү җырын җырлап туймый, дәртле санын угачлары. Оппак туй күлмәген кисә, сарман алмагачлары. Сөйгү җырын җырлап туймый, дәртле санын угачлары. Байлары җитсә туган якка, тарта сагыш тарта. Сарманымла мин үземдә гөлләр булып атармын. Аппак туй күлмәген кисә, сарман алмагачлары. Сөйгү җырын җырлап туймый, дәртле санын угачлары. Аппак туй күлмәген кисә, сарман алмагачлары. Сөйгү җырын җырлап туймый, дәртле санын угачлары. Аппак туй күлмәген кисә, сарман алмагачлары. Сөйгү җырын җырлап туймый, дәртле санын угачлары. Аппак туй күлмәген кисә, сарман алмагачлары. Сөйгү җырын җырлап туймый, дәртле санын угачлары. Сөйгү җырын җырлап туймый, дәртле санын угачлары. Сөйгү җырын җырлап туймый, дәртле санын угачлары. Данив Шарафетдинов. Үзе. Виталий Агапов. О. Так.
Mana shu Daniflar bilan birga Bek zo'r rahmat. studiya boshlab yubordik endi biz. Danif Sharafiddinov. Bek zo'r rahmat qadrli do'stlar. Bek zo'r rahmat. Chin ko'ngildan rahmat sizga. Rahmat sizga chin ko'ngildan. Bek zo'r rahmat. Rahmat qadrli do'stlar. Danif Sharafiddinov. O'zi Bek zo'r rahmat qadrli do'stlar. Mana shunda chiqib boshqa shekilli terayt siytamalli men o'zimdagi. Mana bu o'rtada ko'rasiz, o'rtada simpatичный bir шампанский tira. Shulay bet. No siz aytirsiz, qirdaqilar da bek simpatичный deb, shulay bet. Shulay. No mensa bek simpatичный chunki menda borimizda, ayma gruppamizda kimlar jirli, mana bugun konsertga qatnashgan, ayma barsida menda qo'llari qo'ydilar, imzolari, neymi. Qo'yadi bir yo'li ayma 25 kishining ayma imzosini olaring. Shulay bet. Оның uchun bit malay jil bo'yi охотиться kerak, shusha qo'l qo'yularda, ayma. Ham shusha şampanskiyga auksion kerak bizga. Kesati bo'gizdagilarni borlab qo'yingizga. Mana bu şampanskiyni albatta aymi. Shu kishi olashak. Kimda kim ayta? Sholli shaharida shusha sahnada birinchi konsertni qaysi kunni ham qaysi yilni mayqlar qatnashmay. Qaysi kunda shunda bo'la konsert. Mana bunisi. Shulay bet. Ertagisida tag'in bir xo'jani tabir. Shunga ko'ra o'ylanib o'tirg'izay, zapiskalar jibarg'izaymi biz priнимайтабыз. Qadr sizni qarshingizda bizning bugungi kunda studiyamizda jirlovchi qizimizni tag'in bir Minzala qizini chaqirasam kela. Endi bo'lib, qavatdan da sahna bizga aylab qaytgan qizimiz. Minzala qizi Inzila Salimova. Mümkün bulsa senin evvelen ayrılamaz idem bir günde yanlarım dağına tutar idem birmez idem buden bir kemege Sideme buden bir kemege Şunday rahat aylar kuşağında Yanlarına nişik gidesin Telemine idesin Yaradım dibeydülerini belenirken Bir gebeğe telemine idesin Şanlı buden bir kim kirek mi? Tiksine gene mutlularına solu birken yanıdırasın minem yürekine Tiksine gene mutlularına solu birken yanıdırasın minem yürekine
Рахмет. Ознакай районында Мендей деген бір ауыл бар. Шушы матур ауылға композиторыбыз Виталий Агапов бик матур жыр ижад итте. Бұл шушы сәхнәдә беренче тапкыр яңгырый дисәм дә алдау булмас. Мендейіме қойтам. Шулупы тауышлары, әткәйімнің шаңғы янауы, құлақларда йөрәкләрдә шыңылай, онытып булмый аларны. Мәндәйемә кайтам авылдашлар, сезне сагынып, сезне яратып. Billəni dilləb qaydan, şiklərimini şilgə daradım. Məndəyimə qaydan avuldaşlar, sizini sağınıb, sizini yaradım. Ak diləklərinə dilləb qaydan, şiklərimini şilgə daradım. Adashqanda yoludan tayqalğanda barır yönəlişin yoğalsa düngəklərə kilib sürtünəndə dostlar düşman olub duyulsa məndəyimə qaydan avuldaşlar sizini sağınıb sizini yaradım. Diləklərinə dilləb qaydan, şiklərimini şilgə daradım. Məndəyimə qaydan avuldaşlar, sizini sağınıb, sizini yaradım. Ak diləklərinə dilləb qaydan, şiklərimini şilgə daradım. İmanı yaڭартырға, шишмәләрдә битеме юарга, шыққан тамырымны эзләп кайтам, кайтам монда кабат туарга. Мин сәләмә кайтам авылдашлар, сезне сагынып, сезне яратып. Мин сәләмә кайтам авылдашлар, сезне сагынып, сезне яратып. Ак теләкләргә дилләп кайтам, шикләремне җилгә таратып. Инзилә Салимова. Бик зур рәхмәт. Шул сүтсәм
buralıma minde Kurban olum ağaçlar Saman şul Cimeş buralıma minde Min metrune birinci Gırpine ikinci Min anguş üçüncü Bolda kızlar, ilden durası da var. İltege, firmadan şerbetteş, pişen kubelerle varasın, olan kağız. Ey metrule! Şakkına utrigin Birine zırlık Bir şeresine atıştı. Urgı sular kırre parahot inanına Şamağı şırıtlarla şaratan diyarına Eğitsinler ileri Bulmağın cibitli kayan alasın Gelen kızlar, bugünler iyileşlenmezsen, evetten son, udun görülmez. Presidentin mokşina birem dedi, rayonga kirpişke varımız. Karmasakның tübesi dişirgen yolarmız. İdere kopkasının boğunuz kıyşaygan. Durularmız. Hey! Şarar! Olda! Kaytırga vakit. Ey metrule! Pişenle kubalarmız Mutanla şararmız Bahananı durularmız Şimdi matur kişte Birine de yıklap yatası kilmedi Yalnız yıklap yatası girmediği Kumsuz! Şupsuz! Koytamız impasta! Gülmaniye'den diye Şimdilerim var. Sütünün kuyuluğu şamasız dimletirek Bu güzlüğüne şotlu mutlu olur. Kızlar! Qarin min sizge qarin tağın bir qarab qo'yam. Haman şu sıyır altında sigaşamiz. Yotsam sıyır, tursam sıyır. Dört imşaga ikimiz qayrag'i bu. Birer vaqt yigitlar turunda siylashamiz biz. Yo'qmi? Yigitlar turunda deysizmi? Yigit degan hayvonni ko'rgani bormi so'zingga qashmoq Var kızlar. Baldır şallığa diş kaldırma bakan idim. Ondağı yigitlerning ko'pligi Türküm jüriler. Barısına şiverler. Keng balaklı şalvarlar kiyerler. Kartuzları kıngır. Ey, o şovda elleyler vardı. Türküm yurganlari yigit tug'ildiyaning grupirovshiklar Görün ağamızga
Birimiz gündürüp duruşunu da jarap durgan bulur ideli. Ey kızlar! Traktorist bulsun idi o şirit, ha? Bakşası palavdan utun şorudan içmasam kutulur muydu? Bıçaklar yatırıydım deyin dile. Kızlar. Görmüşü bulsaydı damağından bir sızdırıp jüverse. Onları! Birimiz ne? Sota varsın idi. Onları! Hey kaçtır! Ara! Yüzüne 35 yaşta tutmadan içmasa. Tutmasan kızga 40 tutturam idi. Ne yüzdeki firmaga suğa kalsam bizim kırığında birinin yeme. Var. Bu be şu işi bulan iken o. Dere! Kinala kurgan uçukları. Onda dürüst edip bu beş binerdi. Yekke gene direptir olar değil. Yine seni yigitler bilen jürgen diler. Dürüst mü o? Burhan edildi. Yılğanı burğa kelgen yigit idi şu. Bu beştegiz mi? Bu beştegiz değildi. Şokladı ben. Ulan! Ne işe gittim? Suvuyla kos bepkeleri izleyip çıkalıydım. Kulaklar arasından girip çıktı da! Şaklar oldu. Yigiti. Şiberiydi mi? Şiberdi miydi? Bilmeyeyim. Lakin şaşı şiranıydı. Min şiren şaşırlarda jaratmayım. Şiren dibinde. Belki şiren de olmagandır. Ben asıl balçık kalmayan olandır. Şundan işleri be. İşleri dibinde. Atan kaskandı vakitte nesneşliydi. Kırpine. Elle. Kim yaptı? Kışkırıp şiverdim de. Sokmasam. Bu esme birini bildim de. Sosla batıp yıkılıp kaldı. Batı bulmadı mı balakayım? Yok, batmadı. Koyan bilesin batı bulmaganı. Son sazlıklı bagurlar bilen orkala yırdım. Yok kalamadım. Bir de kolay gitmesiydim. Bir kaşık kuzum da bir davaydı. Ana kızlar! Şukta siyaşıp oturgan şık koydurma gerek. İte bilen işka varası var. Medimine, eyde ezrek siyaşı giyindi. Kongilli buldu bir. Evet yaptırıyor, da bulmalı. Bu şovga Vitaliya kapısının konsertte kelgendi. Hororga varamız. Vitaliya kapı! Sizning qarshingizda muncha berilari Yumor Dirkimi.
sizning qo'llaringiz. Hoy! Bizning büyüşü kızlarımız Жанна һәм Раушания. Хәзер сәхнәбез түренә Татарстанның ат казанган артистын Виталий Агаповны чакырайык. Баршалыгыз! Şudan Narimanga küçüp gelgen halığı Xuday bergen şuşu жерде bizga g'umr etasi Xuday bergen şuşu жерде bizga g'umr etasi Barmında gamcha durmani Aleksandr Cheshmasi Baytamali Narimanga sog'indim oramlarim 100 yaşagiz avuldoshlar qadrli tug'anlarim Baytamali Narimanga sog'indim oramlarim 100 yaşagiz avuldoshlar qadrli tug'anlarim Hoppa! Yuqori ishdan tuban ishqa Hog'amancha yilg'asi Baylardagina yursam da kellasingga qaytasin Tuğan avlam Narimanga unda bağışlar edim Şuşu uçmak yerlerden men mengi ayrılmaz edim Baytamali Narimanga sog'indim oramlarim 100 yaşagiz avuldoshlar qadrli tug'anlarim Baytamali Narimanga sog'indim oramlarim 100 yaşagiz avuldoshlar qadrli tug'anlarim Hoppa! Муртач Малай Виктор. Qolışıdan Narimanga 140 şakırın Matır bolsun beyram deyip dostlarımni şakırın Jırlar jırlap köngül aşık Rahkada bolsun barsına Şuşu jırım börek bolsun Tuğan avlam halkına Baytamali Narimanga sog'indim oramlarim 100 yaşagiz avuldoshlar qadrli tug'anlarim Baytamali Narimanga sog'indim oramlarim 100 yaşagiz avuldoshlar qadrli tug'anlarim Hop! Yüz yaşagiz avuldoshlar qadrli tug'anlarim Baytamali Narimanga sog'indim oramlarim 100 yaşagiz avuldoshlar qadrli tug'anlarim Baytamali
Biz rahmet kadroslar менә siz әлегенә спиржей җырларының берсе, жаңа җырларының берсен тыңлап киттегез. Инде күңел радиогычларына сез инде тыңлагансыз бу җырларны. Шулай бит кадрлар. Бу минем дустым Саша Павлов белән берлектә аның туган авылына иҗат иткән җырларының әйтик соңгы вакытта җыратып җырлый торган җырларның берсе. Һәм инде әйтергә менә шу концертларны оештырганда информационный спонсор дип аталай бүгенге көндә. Күңел радиосына рәхмәт, Шаллы телевизиясенә. Бүгенге көндә дә менә безне төшереп торалар, матур итеп сезгә күрсәтеп торалар. Шуңа күрә аларга әйтик уңышлар теләк, гөрләтеп кул чабыйга рәхмәт әйтеп. Шулай бит. Һәм инде иң беренче сорау биргәнем, шулай бит. Менә бу залда беренче концертны кайсы көнне куйдык икән дип. Ничә елда? Так, 24-25 март 95 ел, 13 рәт, 2-3 место дигәнеме? Дөрес түгел. Кышкарак барга кирәк. Уйлагыз, 94-нең 26 декабрында туган көн бит әйме? Ну монда куймадык без. Әйдәгез тегендә таба китик әле әзрәк, бер раз гына. Россия залында 96 елның декабрь айында куйдык. Ансында исегездә икән. Салкыннар исегездәме? Минем тавыш биткән ие. Так, беренче концертны куйдык февраль айында. Кем датасын әйтә? Әйдәгез, әйдә, точно, әйдәгез, әйдә. 1-2-3 сам китәс, барып җитәс хәзер. Ничәсе? 15-16 февраль көнне шушында 2 концерт куйдык, әйме. Bir bilmegen gruppaga şıplatılgan yıkalı bölgüşügeler. Rahmet sizge, kim aytti 15'de? Vuhadi. Haydi, nerse gel? Haydi, şıkın, gürler kuşağı geldi. Menalar şampanski yeme. Hemin elbette mene video kaseti. Hemin, siz iki evi. Yok, akırgan kişiye birimiz, kışkırgan kişiye gene. Ну жара, тут, доступ сиңа. Сиңа алып келем, жеме? Менә бусы сиңа. Әйдә гүрләре буша бегәле. Әйдә сиңа шампанский сиңа, мини кассета. Рәхмәт, жеме? Рәхмәт. Жара. Рәхмәт. Тагын бер сорауым бар, кадерләр. Менә монда торган имзалар куйган, автографлар куйган шампанский кемгә дә керек икән? Стартовыйсына 100 тәңкә. 100 тәңкә стартовыйсына, карагыз, анда бу ак шампанский бит, ак шампанский. 105? 200 кем? 200 кем? 501, 502, кем өстей? 700 кем? 700 кем әйтті? 701, 702, 1000 раз, 1200. 1201, 1500, 2000 kem? 2000 раз, 2002, 2100, 2300, 2000 yarım, 3000, 3001, 3100, 3100 раз, 3000 yarım. Niçe? 3000 yarım 2, 3000 yarım 4, 4001, 4002, 4500, 4501, 4502, 4503. Şampanski bizim автографлары 4000 yarımla satıldı. Әйдәгез шегіз білемді сәкнеге. Бумажный кашикарын доставайте. Әйдәгіз гүләді бұл шабайшынан да 4500 әйме. Бақшаны әйме шәлләмеше шушында аукционға қатнашқан үшін шын көңілгені рәхмәт білдіреміз ие. Рәхмәтләді беймет. Менә шампанский ішсіз. Хәмин әлбәттә менә шушы 10 жыл дәуірінде әйме шығып келген 10 компакт дискі сборнигін бүләк етіп әйме. Аның бәхәсені бұлағанда бір 8 тәңкәдір, ну шулай да енді 4000 жарым бағанысында берсен бұла, шулай бетеге. Менә сізге шампанский, менә сізге
kompakt diskalar, eymi? Ақшаңызда керек түгел. Бізді көрмәй еткенге, eymi, шылай 4,000 жарым берген шын түгілдері рахмет әді. Исен болыңыз, жәмәт. Бәкірлі жаңа жылдар білен сізге қадірлі. Hem de tağım vereyim. Tizden жаңа жылдар қадірлі. Жаңа жыл бұғаш бетінде жаңа тіләрлер етесі келе, жаңа fikirler етесі келе. Міне залдан кімде-кім мені шегіп шушында менің жанға басып eyме, микрофон алып, жаңа жылға бағышлап, бір гена куплет болса да бір әже жырлы екен ие. Менен бөлек бұла. Только кім бірінші шыға. Әдәгіз, тиз. Ну, қошылып жырлайсың, кел достым, кел. Сен бетін доғалдан туыл мұсың? Нахаля ошап кетесің ае. Так, тут тагыз смаланау дейгеді. Баштан сумаланау. Бұйда қазір жарыш башқыдадық. Так, сіз кем? Миләуші. Қойдан? Қойсы предприятия? Балалар бақшасы. Миләуші, балалар бақшасынан бүгін сіздің башыңызда бірінші һәм соңғысы түгіл. Жыл, исеме, жаңа жыл, сіздің қаршыңызда Миләуші. Бір куплет, и не больше. Кішілеріні гіл ақлыққа, матурлыққа шақырып. Қаушап кетті. Әй, яңа ел, келіп те жеттің мәй. Тізіп те кеттің мәй. Әй, яңа ел, келіп те жеттің мәй. Жолларны ақ бәслерге салып та кеттің мәй. Молодец, Миләуші! Нәс біздің балалар бақшаларына нендей еңбек воспитательші. Шына беді, рахмет сіңа да шампанский, сіңа да әйме компакт диск, сіңа да супер сәуірет тамаша сіңа әйме бөлек сізге. Великосиятта, ярық. Виталий абай, сізге зор уңышлар, юбилейіңіз білән сізні, барлығызны да құтлайсым келе. Алға да сізге яңа үрлерге ясын, уңышлар ғына тілейм. Сәләмәтлік білән бәхетлерін кешерге ясын. Рахмет, Миләуші. Ну, оқыған кіші дейме. Міне, қалай fikir білән мен тұтып қалдым әйме. Сізге де жаңа үрлерге, мәйтем үрмелерге деп әйтем оқазым. Ну, әйтмәді, үрлерге асын дүкілер кетті. Рахмет, Миләуші әйме. Сіңа да исәңіз солдық. Әмін әлбәтті жаңа жылға бағышлаған бір жырды жаңа жыл демасына шылап кетмеші болмай. Шылай бе, сөзі де күйдеу шынды. Кеп, жаңа жыл білән, достар. Düşə balacaqның şavşulu bəyramları Yeşil çırşı eğlənəli Yanğa yıl tügərrəgi Haqqırlarda yox bəxtlər Telmim yanğa yılda Söyünüşləri, tuanışları Siz dostlarga Haqqırlarda yox bəxtlər Telmim yanğa yılda Şılar siz dostlarga Göz aldımdan bir de gitmeye Balaşak kışı babayı Şunday matur var kızların Həzir qaydanı tabasın Haqqarlarda yok bəxtlər Telmir yanğa yılda Söyünüşlər Şılar siz dostlarga Haqqarlarda yox bəxtlər Telmir yanğa yılda Söyünüşlər, kuanışlar siz dostlarga Unutalım bugündə Babay böləklərin Nişkə billi birənliklər Barbar eskən fitlərin Haqqarlarda yox bəxtlər Telmir
Бик зур рәхмәт, кадерле дуслар. Һәм инде әлбәттә шушы 10 ел дәврендә күп кенә җирләрдә булырга туры килгәндер, күп кенә илләрне гизәргә туры килгәндер, күпме генә дуслар очрагандыр, күп кенә дуслар арткандыр, кадерле дуслар. Мин сезне бүген дә шушында исән-имин күрүмә бик ташат, һәм инде һәр вакытта сезне күрүмә бик тә сөйнәм. Чөнки мине артист иткән, композитор иткән, безнең группабызның кызлары, җегетләрен артист иткән, җаратып тыңлаган әлбәттә кадерле тамашачыбыз сез. Рәхмәт сезгә, кадерле дуслар. Һәм инде әлбәттә юбилей булгач, аның җыры да булырга тиештер. Композитор булгач, ничек инде җыр язмыйсың шушы группамның әйме юбилей Чөнки әле үземнең иҗат, композитор буларак, шагыйрь буларак иҗат кичәм алда, июнь айында, 1 июньдә 2005 елның әйе. Бүген шушы студияның әйе бәйрәме 10 еллыгы шушы хөрмәттә, шушы уңайдан группама багышланган җырны башкарып китәсем килә. Көйдә сүздә үземнеке. 10 ел гомер узып киткән. Үр жаңа җыр. Бүген икенче генә мәртәбә кавытлана, чөнки кичә җырладык һәм бүген Yılgınır uzıp gitken minutu da kalmagan Sekundları tik-tak gelip alemlerge taralgan 10 yılgınır uzıp gitken ince kılıp jitesi Həlle indi kelgen yakka yaşlığıma gitesi 10 yılgınır uzıp gitken ince kılıp jitesi Həlle indi kelgen yakka yaşlığıma gitesi 10 yılgıdır uzap gitken küpme sular akkandır Dünya kürdeki güller gizdi küpme dostlar artkandır 10 yılgıdır uzap gitken işe kılıp jitesi Həlle indi kelgen yakka yaşlığıma gitesi 10 yılgıdır uzap gitken işe kılıp jitesi Həlle indi kelgen yakka yaşlığıma gitesi Hey! Yılgınır uzap gitken belki şolay kirektir Siz dostlarım kebek dostlar jir yüzünde sirektir 10 yılgınır uzap gitken işe kılıp jitesi Həlle indi kelgen yakka yaşlığıma gitesi 10 yılgınır uzap gitken işe kılıp jitesi Həlle indi kelgen yakka yaşlığıma gitesi İşe kılıp jitesi Həlle indi kelgen yakka yaşlığıma gitesi 10 yılgıdır uzap gitken işe kılıp jitesi Həlle indi kelgen yakka yaşlığıma gitesi 10 yılgıdır uzap gitken işe kılıp jitesi Həlle indi kelgen yakka yaşlığıma gitesi Həlle indi kelgen yakka yaşlığıma gitesi Siz dostlarga başını iyip giler rəhmət əydəsi Бик зур рәхмәт, кадерле дуслар, бик зур рәхмәт. Менә шу инде җегетләр, кызлар студиябызны матурлап әйме, ничә еллар буе бергәләп әйме концертлар куеп җырдык. Инде монда объектив сәбәпләр аркасында бер ничә генә кеше килә алмады, кызганычка каршы. 2 кеше дисәк тә була. Шуңа күрә әйме, мин аларны кабаттан да әйтеп китәсем килә. Чөнки сез аларны исем белән белергә тиеш әйме. Менә буда Флюсә, Лилия, Нәсимә, Жанна, Альберт, Эльмира, Ринас, Инзиля, Дина, Алина, Эльвира, Марат, Ольга, Данев, Чулпан, Георгий, Энджи, Инжат, Рушания. Буратны әйтеп бетердем бугай.
Bizning studiyamizda ko'p yillar muzikant bo'lib, bugungi kunda da aranjirovщик bo'lgan mening yoqdoshim Enes Mardanshin. Hamda endi bizning bayanchimiz, hamjirchimiz, aytma yigiti Rinat Abdulin. Bizning skромный yigitlarimiz birisi Bovli yigiti Marat Nasibulin. Hemin de elbette sahnede köp meyna tırışsan da elbette teknik hizmetkarlar, hem operatorlarsız hem işimiz barmay. Mında köp meyna amator jırlayımızı uylasak da sizge naşar varsa sizden naşar kabul etəsiz. Şulay bet. Şuna göre mında sahneye onların da şakırasın bile. Çünkü olarsız bir nedi grup bula bulmay. Sizin karşınızda bizden birinci tavış operatorımız Aleksandr Bayniyazov. Sizning orangizda tag'in bir tovush operatori uzudiramanamda Lenar Fazolov. Edep gidesi operatorlar arasında Aleksandr Saybil de var. Elbette Aydar Kadirov da var. Hem indi bizde birinci estrada gruplarında işlegen elbette Şulpan Gimaddinova, hem indi Liliya Karimuli.